Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Hinpen kapachini ponatengke Karbi Anglong tokbang hubang pipinangan kitok bang hubang pidolo bonta ang tan kidampen lapusona luthui kitok pon puke thekpon nong lilang puta ningjepon borsing rong par alang li pak sirkep ana luthui tokpon tanglo puta chethan pon tangte ang tonpen borsing rong para hinpen kachithan pon alam thepen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong. My travel memories Nur Bideh Brahmanur Smiti Bangsugita Pini Karbi Anglong Thomas Conciliasi Mage Hai Liram Long Hang Ahin Pen Tubono Pai Mini Kitoka Kitab Lo Laso Kitab Penang Ini Non Pak Sirke Paket Bak Mini Kitab Tokpon Lo Lapen Laso Kitab Bangke isi bilingual Pusi Lo English Lapen Assamese la kadung we readers tumhanta is a convenience of fancy hinia language ta lada thapon tholo pen laso kitab ador banke 500 lapen laso kitab tiping ge gati sipin namlo lapen laso kitab jase met ke topon alam thibang la puhelo nili country ke bak foreign namlo boy phiti ta me Karbi Anglong ang bong la foreign ti juidam adak pen ke long experience lasun madu karbita tok tipinang kitab ke kasi nili matha tenge nili bangsi first lo lapen laso kitab dong nili foreign country long nili kupilo experience ke long laso experience ti CRJ fancy nili laso kitab ke tok lapen foreign country long nili theknam long lo hala country tinda currency kapre currency pima lapen driving side ili tum India ke driving side ke right side sida kidam nahi ke na sida Vietnam ke la just opposite gari driving side ke left sido lapen tomar long bagai right side sidam nahi Dubai dal sontor sida Southeast Asian country an ke maximum ke ili tum India son asinon Southeast Asian country an ke ni kidam si ke ong lo kidam de ke jasemet ke China lapen South Korea dam de lang se lahai country long a country tin sida me currency ka break driving side taka break lapen hala dak kichu hai food cuisine food item manu tin si kichu ka break Japanese tu mangke berik choche beri aning dogde lapen masala ning dogde lapen sini aning dogde yo son sia country tin ta kichu ta ka break lapen a population ta ka break lapen a culture ta ka break lahai kaddo koe experience pangui si neli laso kitab tok si laso kitab purhilo pulutang te rata tum asapu bake knowledge longi ma kusi nili matha asi nili bangso kitab ke tok pon ke paklang pon alam theke la Ada sir la bangso kitab dihinamo ke padam nang di jungjung kan ma mate malaya bang ben ama dihiahin kom re masinili pak ko bak si print on mo pinang li tundan nang serap dun tundan te kitab phai pabat pak haru ni pak suri si bak print on Berarti raso kitab long basa. laso kitab hala roy bekari opposite mati bookstore ko long ada long di sa sante non o imitin ge kitam kapuritat non dokpilo kitam daga kitam dokpilo ta na non na sonna ban ke je asun kitam ta puji ma thara me dasra non no imitin ban ali ban dokpilo kitam le alang itunta foreign ke kitam ge kado we phange do ke alam kali sita India angbong sita me hadi kapri adim judang pulutang te laso experience rat phansiar nai pulutang te kapre tumta knowledge long ko kidam thek dum tumta lasi nili puiji juningri ji je noho ki judam tum anta ami thang knowledge share nang ko এই কিতাপখন লিখিবলৈ আপুনি এটো ভাবিলে কেনে কয় মানে মই আমাৰ প্ৰথমবাৰ যিহেতু মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10টা কাণ্ট্ৰি মই ঘূৰিলোঁ কিন্তু Karbi Anglongত কোনো এজন লেখকে ভ্ৰমণ কাহিনীৰ ওপৰত কিতাপ লিখা ফৰেনত যোৱাত মানুহটো বহুত আছে Karbi Anglongত আমি হিচাপ কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ চবেই মনে গৈ মনে ঘূৰি আহে কিন্তু মইতো মনে যোৱা নাই মই সকলো অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তাৰ সংস্কৃতি তাৰ কালচাৰ তাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং চাইড তাৰ কাৰেঞ্চি কেনেকুৱা গোটেইখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক মোৰ কিতাপত মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজে যদি পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জ্ঞান পাব ইয়াত CM Bangalore Hemalong Niliphat Karbi Anglong Press Club
di ku ke selaba mai ku mate Karbi Anglong along du ke thang klong tok ba mor singrong ha na tu chini le ala ihuri sikya lang le ke kan to chang le song da kon chung da alang li penan lo chang li song ke ja pon let kan li mereka hang along da mana mereka hang porque mo long da nang kita penan ka charap to 1986 sem men ko da long la penang par da me alang li lahai ke tok ke lang long na tum social media long da me alang li nana arni pen lo lang li mit hang ma se isi pepar lang li chong ku ala na tu chi lo so lang do la penang par da me alang li non bang ke nang tu wai lo ku press club mai nasi orsinong bhat pin alang li my travel memories alang li mur bidek ভ্রমণ স্মৃতি pa kitab so alang li kupon alang li bhan ka pak kupon alang li ladet kali non ana lang li tok par aku kaceklem ak sirkia bana alang li sia kitab alang li tok pon kapre ke na tum chini Karbi Anglong mereka hang pergi mualang kita dong Karbi Anglong rasiti itihak lapen Karbi Anglong political history English pen datang lo lapen Assamese pen datang na son tak sia alang li penana kita balang li penan dok pon Karbi Anglong arara panagi sia isyat lapen ke Karbi Anglong lapen Assam lapen India pen tan kita kupipi experience pipian li gitu mang lah ang to na lama lang di isi ay diarrhea sana lang li si bisi lang li ay cetok boy si lang li si kapeklan alang li my travel memories si abuk sa lang li peklan ke si ke lau so bali ay bang ke ni thang ta kong dam orang nam pik lau kang politics man ne ko ni litap pinga 30 plus a country dam na politics ang sunseko sida lahai ni litame lahai so kamat ha kapang sikale naso sayang deng claim nang ji jong de momo da isi muili naso pure teben chi udet pen na phisa te me arnam naget pen na me momo da lahai hormu dokok along kapre antri along kapre pin thelong ki juitam naso apur ki mo bang ke lang li ada kalau thui long si tok jir pen dak do nasi laso vinili anang pang pulong hot get des club mai pu ko sing long par phat alang tok bang lo ko sing long par kai pan ni ka klong pen churo lo lason thak si lason Karbi Anglong ong ke dama tuman ta me lason ka pek lang ye phan sin ni da chung ni lo sampai alang ni lo laso asang deng kedeng pon thege pada lang li dong arnam da kai ke da me pachera purang na apen arang li an su se Karbi Anglong pen chek lo an tan pen chek lo apen ke kapre dim ta me alang li ta pom asun ta se pon so thot asang deng kapre deng pon mer dia pan sin li han rang ina singa arnam ke juwe hak kilo alang li ason sang deng ke Karbi Anglong non ki thur miawi tum pandai si ke than pon kapachini isi asa yang deng lo lata asik dan hari ini ngeklong dengan lang lipat ini cuma partik langsung dah sih kue jimia tu kenan hong kedam foto lai tu tambe langsung kecali on tek dia pani cuneng rilo la pen cicing si ang deng lo lah je my travel memories pula so luthui ba ke joka tok telang mon Karbi Anglong ke jadi tu ngolong lo baca ke tok ke ronggong terang Usirong cerang penceng lok, ane sorry ki penceng lok, dorong sing teron penceng lok, longkap teron penceng lok, penana bang pugang ke tungke tok bang tungto lo sita, dialang li hong ke dampen, Karbi Anglong penang tan ke dampen, akap prega dim ki juidam, laso alang li ki juidam laso, purki mo alam puthak tok jir pen darban kapacini bang ke kompik lah, bani awedat lang kusini li kacini jokta belang bon selang lipan ke ile tu Karbi Anglong arat hoi pen ke lipan Anglong pen jasarante la non Karbi tum ta non wi meeting e tok tek la man do pigla sing mane tu non si kitab ketok ni hambang kali ni lapang pang dak pon lo ke je Karbi Anglong tu mas kon sinjong si
fan loan ang pilo pulong te CM relief fund pen ang kerap lunje fund ni kaita ka disik do lapen di kerap lunje fund na ni kamatha pon dolo pen rap dun bom lo tongkang to manan khela lam punai bor khela la kena to na machi lo na ke Assam long ke I League 3 kapatu du long cheng ke la ke Karbiang long Morning Star club kan aprang ko jar da dun la ke direct hula tum ke qualified kali la pen ke Guwahati hada Guwahati club ta aprang dun lo la pen ke hada Guwahati SP club ta dun lo hala tum ta me ke dun ba ke direct hula tum ke nam sedang nona bang Karbiang long Morning Star ke la ke qualified la soprang Norris football championship lo I League ki dumlong je pa pala solong masih champion lo Karbiang long ke na guna chini lo Karbiang long Morning Star football club ke asi non man ke iltu la I League 3 lo ho group do hala ho di me tangai lo tuni tangai pen ke Karbiang long Morning Star isisia agroup long pen ke phone bang ni tim ni player do na tim ni tu masih tim cap non pathu ko la pathu be non ni phain ko yang ni pe check ko la pen ke Dakar Biang Long Dakar Kasa Studio Karbiang Long Sport Association na la so athua klam long si la tumta dak ki bije phan se la tumta kamat hapon non la second round of lalu pulang qualified lo pulang tenke I League 2 pati lo ko non ke li dari ko pensi sing ko ni paing ko pensi ko la cheng det pe na phi na tang lo pulang te ako I League 2 bang qualified ko I League 2 yang se hajar lo pulang ta game I League lo pati lo ko India ke top lo I League Indian Football Federation ke ala si recognize I League 1 ba non bang ke I League 3 lo I League 3 pen itu jong sai lo kurang I League 2 do I League 3 ke hayal lo qualified lo si ke photo mati long pen ini tim pon kan si non phong asile ke bang ke dak di pulau asile ke bang la so grupo long bang ke dak Manipur pen Karbiang lo la ini tim select lo la so mo gap do la so se ko no I League 2 apan pat pon on di phai ko la I League 2 haidet pe na pilong de gap ma ke ako la ke final pa chilo asi sports sana ta Karbiang lo ke aprang do lo no nindo dal lo so da Karbiang lo so la ke all India team long se do lo aben juda tami hat trick se mari mane god from pitin lo la son sa si nori sang bong basketball ta me Karbiang long ben se champion lo da badminton ta me Assam long ke da ke Karbiang long be sing do so bang ke under 13 ala ke champion man la sol da se ye sports culture bang bom pen se isi ben si non bang ke aprang lo dan nona Morning Star tam fan ke support dun je fan ang lirat mara tuman ke Karbiang long sia long nam do po ye la tin tami la ke sports hin bang ke la ke party horong hai ji tu pipin se tu dari mit hangan di melong na kapathu pen ye mit hanga tim do la sa tim che pe hai ye phan ya no tin akar bi tu da hizume pi tu na ni na na lo pi na jate tame ita I League long je number 1 I League long je na recognize ye pan champion game je pan ye tak ju selang te la non la lo ga chari puthak la ga obi mi dum han la tak tiktok an ning thang tum pan nang rim ken pen message ko pi ke pi non ning kuye bang ke non la son borsing lo phara kai la son tok ba la son thak se non uwe ki mia tum ta me lai tok na on teron non uwe ki mia tum hai tum la ke si hirji rak lai la tum tok mo ason thak se non uwe ki mia tum ta me lai dolo pulong ke tok dolo pulong ke lai bang ke mo ki bang ke Karbiang long ai set ro ke si non ki thur mia uwe tum ta me lai kam ma sign den ma ri na ya kinta men Karbiang long to mas consultant ke kon ma ke rap na ye ni mo hin ke rap